mon sang sanga tanga INP mezo channel here tu te in zain chi bai ule April ni riat zirtop ni ania hun tha in chan theu kan bai sei ton lai Ukraine chungchang te po hi kan channel tang hian kan puang verenga thukal lai ani angin update thar hi kan thredu vekanga ton tum chu pusi tilal rin oma thuziak kan ngai thlavelenga INP update ro chu zanlamati chole kan tum don nia UN General Assembly in Russia and petchhuak US Supreme Court atan mihang meichia pom felani Russia in Ukraine an chechia ti an pomta nimina UN General Assembly chuan US rotna angin UN peng poimo tak UN Human Rights Council ram somli le pasari member omna atangin Russia chu an petchhuak taphota hetianga Russia no chuak US rotna resolution hi two-third majority vote angaya ramsom kuale pathumin an thopa adu lo zongen ramsom ni le pali in an vote thunga ramsom nga le pariat zet an ralba ngani UN Security Council member zinga China chuan nidang anglo takin Russia tan zongin no tin vote thlaka khovela democracy ro pui India ero chu tual do erama tang le in vote an thlak lo le ni BRICS member zinga Brazil South Africa po ralbang zinga telin Saudi Arabia po in vote thlak lo bok Linda Thomas Greenfield US ambassador to UN chuan hetianga Russia no chu a rem na chan chu Kiev khopui chaklam kilometer somni le panga vela hla Bucha khuwa Russian sipaiten rong le rapthlak taka mihing nun na le za omna ngai poimo lova civil mi som nga lai mai an soi sakle an ka hlum wanga pu in Russia chu UN Human Rights Council member tel zel tlak anilo ati he council hi kumthum chung member ni turin Russia chu sangni le somni le pathum kumtop thlenga member turani US West ramte chuan Bucha khuwa Russia chuan mihringa huwa tha na massacre le war crime ti chiama an puwa Russia ero in na sataka lapha zelin kothera mi thi ruang te chu phua chop thalak le video mai ani ti in apha a Bucha athil thleng hian khovel abara khaya hemia wangin US le West ram te chuan nasazokin President Putin le akhon bol upa mai baka afanu pani tele Russian Central Bank lian pani te a khema akhu akhir zui le tani Dmitry Kuleba Ukraine Foreign Minister chuan Russia pet chu ani chu anlom ti soin iwena war crime le ahohova mi tha chiam na in muna chang turani lo ti in UN General Assembly ya Russia dodal zonga vote petute afaka Russian palai to UN Gennady Katilov chuan US rotna thil ti chu fin fiana omlo malak na ni in Ukraine boyna chu US in mani masial taka atang ma asial na thil ti in adem ve thung US President Donald Trump hun lai June sang ni le som pariata Israel chunga hlei neya pu in UN Human Rights Council chu US in alo chua san to a sang ni le som ni le pakhat October thla a President Biden chuan azom vele ni US chuan he UN peng poimo tak hian Israel chu Palestinian helte be na konga war crime tia apu kumsang ni le som pakhat khan NATO hoten mipui ven himna tia Gaddafi sarkar ni somli don an bom chiam tum khan Libya ram hi UN Human Rights Council atangin an lo pet chuak to bok economic le media war anasa silai mu tel kher lovin tunlai hian khovela economic le media war na satak a om thina Assam le Mizoram ram ri buai chungchanga po chiang mai tunlaya Russia in Ukraine runna invasion chungchanga po Russia le alam tang ho chuan indona emo in runna war invasion ti thumal an mangdu ngai mielova special military operation ti in an lasoya an laziak zel thinani February ni somni le pali khan Russia chuan Ukraine run kantum lo Ukraine sipai tirlu tumna omlo ti in asipai noi khat le singa te chu Ukraine ramri rula le Belarus rama indo nun chan kan zir satli mai don ani ti in
nikom December thla tangin sipai a chek tana US le UK intelligence ten hetianga Russia thu soi hi oi omlo dot ti in thil ni na an puang zar cham chia February ni som ni chowa Ukraine an ru nang ti chu an lo soilok angin February ni som ni le palia special military operation ti turin President Putin an kil rang atangin sipai te chu Ukraine atir lu ta ani Russian sipai te chuan mi pui om na mun naw nei na hospital le naupang da na building khengin cruise missile le rocketa an ka ba ka thlo na inan boma teng mangin building tam tak an kap chimrem rum boka chuti rualin Russian tanks indo thlo na armor vehicles artillery te chu Ukraine sipai ten US le NATO ramteral thuam pek mangin thir chia an lo chantir nual boka tuna chuan Ukraine rama hian vai thir chezong tan thlo cham a har sa ang kapu sirsia omem tiami zo buai ngai lovin khopui then khat khodai ate chuan thir chia alet dream room tuk mayani ral thuam inti chiat sak chau ni lovin Russian le Ukrainian sipai te chuan mi hring nun na inza sak ton na an nei kem hle ni in media ten an ziak Bucha khua mi zathum chuti hlum an nia building chimle bom siper baka munle muna silai in ka hlum na tele in soi sak hlum na te thlenga soi ni in mi somnga phei chu an ruam chu ko thera le mi soi sak na buildinga kuthnung khirin an luwa te ka ni in then khat kutrang te po tan chum ni nan soya Bucha khua chu March ni som ni le pariat vela na sataka Ukraine sipai ten Russia sipai te an lo ka let le an lo bewangin an tol kir sana April ni khata President Volodymyr Zelensky le media hauten chu khua an watlo chuan mithi ruang chu ko thlera mu tur lo om nualin then khat putar te chu thir sakor chuang ka hlum ti hriat takin thir sakorin alo del be dewa kong sir thita te po an oma a hu hova ruang phum na te an hu chuak le ta zel boka chutiang pik le video chu UN Security Council a phor chuani in Khovelin Russia adem pha zual ta hle ani chuti lai chon Ukraine sipai te point Russian sipai te chu an ka hliam le leya thi si lo te chu glory to Ukraine glories to heroes ti le damzel tlak ngani love kanram le lung ron dai su tia silaya mun le muna an ka hlum video te alo dar chuai mai boka he video hi BBC Sky News Reuters DW CNN Russia Today Sputnik Xinhua News chi ranga te tarlan ni in khowela ti lu hai tak zetani Ukraine Defense Ministry chuan hetiang video hi khoyalak nge engti khun laya mi nge ti chui chiana dan ba ka cherova an sipai te chu an phu tok ang nge ya rem an tiama indo na huna sipai man hliam le thi te chu soi sak zuemo ti hlum kheremo chu international human rights bo chiat na ni in war crime case riptak or theina ani German intelligence te chuan Bucha huna Russian sipai te radio le phone manga in biak na lo ngai kha in sipai pakhatin thir sakor chuang an ka hlum thu asoya hetianga rong taka indo na mola chet na atrocities hi phal lovani Der Spiegel chanchin bu chuan German Federal Intelligence Service BND chuan nilai ni khan parliament a an soi ni na ziaka chuwangin Germany chuan war crime ti na a omem ti in an chui thei don ani tuna hian US UK Germany le EU ram then khata war criminal lama thil chui tu ten a hmuna thil om dan chuian tuma fiana mumal tak a omani chuan International War Crime Tribunal ICC the Hague Russian how tu tele sipai how tu te chu mana thuzo fia thei an niang ma se ICC hian sipai an nei lova ram hruai tu tele event chu nor na pe nemo chung war crime ti tu te chu ramdanga anjin huna man theina a om don ani Ukraine President Zelensky te British Prime Minister Louis Gordon Brown le tuna Prime Minister Boris Johnson le ramtam takin indo pui pani na hun laya nazi sipai how tu te war criminal ko ta rorel sakturati angin Russia ram how tu te point ko luinari an la heve theidon ne na langa
chati rualin President Putin chu arama ama petchhuak ani lo chuan man ringot danero a omdon lova sarkar na lo in thak huna ero boruaka le in thak danglam thei chau don ani Kremlin in sipayan hlo an phatalo Ukraine beina kalpui zel an latumbok Sky News palai Mark Austin chuan President Putin ai o athupuang tu Dmitry Peskov chu kom theilovin Peskov chuan Ukraine sipai nun na le ral thuam tam tak an chanin an hlo ti aphalova chan na satak le lungchia thak takani turin kan beizelang a hlo tlin ngei po kan ring ti in Bucha huna Russia sipai ten u chuak taka chet na ne yami pui pong ka soisak hlum tiang rengte om anga pu na chu dot vekania chu tiang thil thlenga omlo phua chop thilani dot thule phua chop khowela kan cheng me kani ati Peskov chuan Ukraine sipai te point war crime antia apu let ve bok March ni somni le panga khan Russia chuan sipai sangkhat le zathum le somnga le pakhat chau chan angin ain soya Ukraine chuan singkhat le sangret le zasari vel tha sak to angin anin soi ve boka US NATO ero in Russia hian sipai sangret atanga singkhat le sangri inkar hlo to angin an chuta thudik tak hirhiata harsa hleni Tom Dujendat MP le chairman of UK Foreign Affairs Committee chuan Peskov chu Putin a mafia warlord ni in athupuang tu ania athu soi tam tak chu dot muhlu matam hleni ati Bucha huna thil khendan hi maxer technology chuan satellite thalak lo nein mithiam ten an fiana a omnul maya thudik ngei nin an tarlang Christopher Steele M16 military intelligence 6 how to hlui chuan Russia chu khovel danga cheng anga te khinin alien in wonderland khovel an cheng ani atia German chancellor hlui President Putin nena German le Russian tonga in bethei in thian thatak ti mai tur Angela Merkel po khan Putin chu khovel dang te ya chengin a in thria tina lo soi to ve bok Roberta Metsola President of EU Parliament chuan Kiev khopuya Ukraine President Zelensky alo muto a EU ramin an thopin tranpui zel an tum ti ahrila Ukraine mi puite chuan an ram tan chu nilovin Europe tan an beya hethil hi Europe ram in donani ati David Miliband British Foreign Secretary hluile International Rescue Committee ho tu chuan Russia chet tu dan chuan min barak khai hleya ma se thil mak phut zukna surprise thilero anilem chuanglo ati Bucha khu a Russia sipai te chet na wangin West ram te chuan Russian embassy a thok tu an diplomat staff mi zanile somnga chuang an no chua pha ngala Russia chuan hetianga ram pakhat palai te in no chua sak chiam ringot hi chu thil sot lo le om jenei lo ti in a soi selani Bucha hian civil mi zathum thi omin anjinga mi somnga te chu soisak le tha anni anti Dmitry Peskov chuan Ukraine sipaiten in phennan mipuyan mang ti inapua Russia chuan mipuite chen na an beilo missiles te hian sipai mun chowaka pani ati Russia hian Chechnya Republic helte abe tumin Grozny khopuite le Syria rama Aleppo khopuite chu khoram chimbuk te chen na tlak om le ka siamin an lo bom cherem rum to a Georgia ram abe tum point adim lo view mayani Russia chuan Ukraine in NATO azom adu lovin a hlau hlea ma se chet du dan enin tunma kum sangkhat sakwa somli le pakua le voin thlenga Europe ram NATO zom du lemlo neutral ti om thin Sweden le Finland mi puite chuan Russia ina run ve mai hlau thongin NATO zom du tu hi za somnga le pariata tanga somruk velin an pung chhodor tamaya anram hroi tu te po in NATO zom an tum thu te an soi moi ta hial mai Russia in ram then oma US NATO sipai teron in chop nai adu lo em lain darna le no bawna ture mo ati lai hian ton ma zong ayin Eastern Europe le Russia ram then oma hian US NATO sipai te hi ral thuam fam kim nen indo peisa atin anin chek vum ner nur ta zoka azol zapui vaitlen hloti ang main Russia chu US NATO hoten anjim to ta ani berzoka Putin ale akhon bol ho game plan a fu ta chia lo ne na lang
Bucha ayin Borodyanka thihna anasazok mai thei. US President Biden chuan UN Human Rights Council atanga Russia petchhuak chu thihna vote le omzeneya rabithar siamna tin a fakhle maya. Heti lai hian Bucha khua aya mihring dikna le za omna palzutna nasazok Borodyanka muna omdonin Ukraine President Zelensky chuan asoya. Borodyanka khua hi Kiev marthlanga omni in Russia hian buildings khopui te chu an bom chen he hleni. Irina Velediktova, Ukraine Prosecutor General chuan in chimatangin ruang somni le paruk phor chu atoni atia. Russia sipaiten Mariupol khopuyan hual be atangin mi sa nga chu silai muleng vel bom siper wang le eitur nei lo wang te in an thito ni na soibok. Ukraine ram chaklama Dnipro khopui mayor chuan nunaw ho chu arang lama munhima in thiar chuak turang enin Russian sipaiten siruk in an khua an beyarin atia. Heti lain Kiev khopuya pak pakhata Ukraine sipai uniform hale silai ak Anastasia le Vyacheslav te chu in nein an thian thazol tle mantela meichia in alua pangparvar thilkhom arhenga in nei zungbun in buntirin wedding ceremony an nei puyani. February ni somni le palia Russia in Ukraine run tir khan mi pui tam tak pitar putar no pang le meichia te chu sahim na zongin anram then oman tlan chia a Ukraine sarkarin mipa kumsom pariata tanga somruk in karero anram le nam chana Russian raldo angaya wangin tlan chu arem titalova tuna ero chuan Ukrainian State Border Guard Service te soidanin Sunday ni khan Hungary le Poland tlan chia Ukrainian mi pui sing ni le sang ni chuangin Ukraine let le a atira mi sing thum le sang thumin anram an chuasana tuna chuan an mangai tene na chen ho du in Ukraine ram an lut le sup mai ni ina soya. Hei hitun naya Kiev khopui le munthen khatatanga Russia sipaite in lak chu tak wang ani bokang. February ni somni le palihnua Ukraine mi pui makta duai lidonin himna zongin anram an chuasan to ani. Siruk in Russia in Ukraine abayan ringtlat mai. Russia chuan atum angota Ukraine chuan ne mai lo le atuk klom tak mai lo awangin an sipai athenan nukira tran mun thazok asiam tir meka US UK intelligence tenan ringa an tho ni na chu rova deuh le na sa deuh zok tura an chuta Donbas region a phei chuan Ukraine sarkarin mi puite chu mun himatlan chuak turin a fui sa to ni. Bucha mayor Anoli Fedoruk chuan nilai niya Bucha a ruang sas thum le somni an mu to thu soin a aya tam mu chu tur omin an ring ti asoya mi singa chen na khuwa mi sang thum le zasari chau an la omek ti AP News a rila. Ukraine hian NATO Foreign Minister meeting Brussels a Ukraine chuan Russia ral lian atanga mani inveng turin ral thuam min peru ti in an ngen cham chi ani. NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan NATO ramin Ukraine ram chu ral thuam manga tan puyan ngaya Ukraine tan chau nirvin Europe khomol puitan an beyani ti in tan pui turin NATO ramte angen pui ani. British Royal Air Force RAF how2 Air Chief Marshal Sir Mike Wington chuan kan thuru khriat na tangin Russia sipaite tho ni na chu a ruang rau na zok le rova zokin an neyarin oma tuna an chet na kan muchina po dan pela chet na atam ta hleni ti in RAF mi le sa te chuan kan sarkarin sipai in dauna bungrwal ral thuam armor vehicle thlengin phura Ukraine tanpui turamin ti chuan kanin peiat rengani ati. NATO ram then khat chuan Black Sea tuipui kam chu Russia in a thunun vek lo nan Ukraine sipai te chu anti-tank missile le anti-aircraft thazok ral thuam pek an lo du to a. Russia la in Black Sea tuipui kam then khat Sea of Azov vel chu thunun thuaya in do longa tanga sipai le ral thuam chek ngek nguk atum mek ninan soipoka. UK hian hypersonic missile siam konga ma an la chaklova ma se tun naya US UK le Australia te chuan China ralian epnan le Russia epnan high speed hypersonic missile din an rem te tlang to ani.
US Supreme Court mi hang nu athudon ta Judge Kentanji Brown Jackson kum somnga le pakhat Harvard Law School graduate chu US Supreme Court ta kum zani le somthum le pathum chunga mi hang meichia Justice Masaber niturin Biden admin du dan angin Senate somnga le pathum matanga somli le pasari remti na angin pompui anita nem nge na chuan Democrat Senator somnga in lungrul tekin an vota Republican somnga zinga somli le pasari in du lo zongin an vote ve thunga Republican Senator pathum Susan Collins of Maine Lisa Murkowski Alaska mi le Mitt Romney Utah ten Democrat hote hi an thlo pani Jackson hian June emo July tha emo khian Supreme Court Justice Zoltum Mek Stephen Breyer athakang Justice Jackson omwangin Liberal Justice antam pha chuang don lova Conservative 6-3 alani thodon ani Senate Majority Leader Chuck Schumer chuan American history thei hil to lo tur hriat rengtlak ti in alo fakhle ani Senate Minority Leader Republican Mitch McConnell chuan Judge Jackson chu Senate achung thu soiho na zona then khat originalism ti constitution a soitum tak angai dan zota achan du lo wangin a judicial philosophy chu pompui harsa ti in basic legal qualification a Supreme Court om turin tlinglo atia mase Democrats le Mitt Romney te chuan Justice thatakani nge yang mitling le mithani anlo ti thunga Jackson US Circuit Court of Appeals for Washington DC a lo thok to thin ni in chung hunlai a na tho dante zo Philip se ani bok then kha chuan Jackson chu mi hang ni wanga hnuai chiale en than bik oma pu in an soi selani hetianga President Biden meruat Senate pompuina chu tar deuh to Biden atan thok hoina turchi ni in tun hnaya NBC News pola Biden na larna rating hi za somli chawani lain a invor sang vele dewa an ngai mihang senator le Democrat of New Jersey State Cory Booker chuan President Biden and Jackson dan themi thatak mai midik Supreme Court Justice zale somparuk na tura athlang chuak le nem nge anita hi kalomin kathohui mayani ati ole tuna ngainom takmaya international news le politics kan ngai thak ta kha positilal rin omathuziak ania INP mizo channel clear tu zong ten enlo bengwar phale theu kan bei sei